Tariki 25 Mutarama 2022 nibwo hasomwe umwanzuro w'urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro rwategetse ko uwitwa Igabe Egide ukurikiranyweho guhindura inyandiko cyangwa gukoresha inyandiko mpimbano afungwa iminsi 30 y'agateganyo mu gihe hagikorwa iperereza ku byo ashinjwa. Uyu mwanzuro wasomwe nyuma yo kumva impande zombi, urukiko rukemeza ko hari impamvu zikomeye kandi zihagije zatuma hakekwa ko Igabe yakoze icyaha akurikiranyweho. Ubushinjacyaha bwamusabiye icyo gifungo buvuga ko icyaha akurikiranyweho gihanishwa igifungo kirenze imyaka 2. Hari impungenge z'uko ashobora gutoroka kubw'uburemere n'ingaruka z'icyaha ashinjwa igihe ubutabera bumushakiye ntibumubone kandi hagikorwa iperereza. Mu gihe hagishakishwa ibindi bimenyetso, usanga ifungwa ry'agateganyo ngo ari bwo buryo bwonyine bwafasha kugira ngo uregwa atabisibanganya. Bwanagaragaje ko icyaha cyo guhindura inyandiko cyangwa gukoresha inyandiko mpimbano mu mushinja gishingiye ku kirego urwego rw'ubugenzacyaha RIB rwakiriye ku itariki ya 5 Ugushyingo 2021. Iki cyatanzwe na Kaminuza ya Global Health Equity irega Igabe ko yakoresheje inyandiko mpimbano ubwo yahasabaga akazi. Mu myirondoro ye yagaragaje ko yakoze muri sosiyete icuruza ibikomoka kuri peteroli imyaka 5, kandi mu iperereza ryakozwe iyi sosiyete yavuze ko yakoze kuva muri Werurwe 2015 kugeza muri Werurwe 2017. Ngo iyo kaminuza yahise imutuma certificat igaragaza ko yakoze muri iyo sosiyete icuruza ibikomoka kuri peteroli wazana iyo yihimbiye. Ntibyarangiriye aho, kuko ku itariki ya 4 Mutarama 2022 Igabe yagiye gusaba akazi muri kaminuza ya Mount Kenya ashaka kwigisha. Bamusaba icyangombwa gihesha agaciro impamyabumenyi cyangwa impamyabushobozi yavanywe hanze, ariyo bita equivalence mu rurimi rw'igifaransa, gitangwa n'inama nkuru y'amashuri makuru na kaminuza HEC. Cyagombaga kugaragaza ko PhD afite yemewe. Yabahaye equivalence y'impimbano, maze Mount Kenya ibimenyesha RIB, bituma Igabe afatwa, dore ko yaragishakishwa n'ubundi ataraboneka cyane ko yabikoze mu bihe byegeranye. Ubushinjacyaha bwabwiye urukiko ko raporo ya HEC igaragaza ko equivalence ya doctora yatanzwe na Igabe Egide ari impimbano ndetse itaturutse muri uru rwego. Buti HEC igaragaza intege ziri muri iyo equivalence yahimbwe kuko igaragara ko yasinywe na Dr Rose Mukankomeje nk'umunyamabanga nshingwabikorwa Executive Director, nyamara kuva muri 2021 yarasinyaga nk'umuyobozi mukuru Director General. Haniyongeraho ko imikono igaragaraho yari ya Dr Mugisha Innocent, uyu wahoze ari umunyamabanga nshingwabikorwa wa HEC kandi icyo gihe yari atakihakora, ndetse na nimero yakoresheje sizo bakoreshaga. Mu mabazwa atandukanye ku rundi ruhande ariko, Igabe yemeye ibyaha yakoze, avuga ko byaba yabigambiriye. Abazwa yavuze ko masters yayikuye muri kaminuza ya Azteca mu gihe asaba akazi muri Mount Kenya. Yagaragaje ko afite masters 2 yakuye muri Atlantic University. Umwunganira mu mategeko yasabye urukiko ko umukiriya we yafungurwa by'agateganyo kuko yemera icyaha mu buryo budashidikanywaho, bityo nta gukeka ku gihari. Uwo munyamategeko yavuze ko Igabe atabangamira iperereza ku cyaha aregwa kuko ryarangiye kandi inyandiko yahimbye ihari, ndetse nawe akaba yemera. Ku cyo gutoroka ubushinjacyaha bwavuze, umunyamategeko we yavuze ko uwo yunganira afite aho atuye hazwi ndetse ashaka no gutangaho ingwate kandi afite n'ibyafatirwa mu byo atunze. Uyu munyamategeko yavuze ko ibyangombwa by'imitungo ifite agaciro karenga miliyoni 200 z'amafaranga y'u Rwanda bazabishyira mu ikoranabuhanga rikoreshwa n'ababuranyi kugira ngo nabyo bizaherweho n'urukiko mu gufata umwanzuro. Nyuma yo gusesengura ubwiregure bw'impande zombi, urukiko rwashingiye ku ngingo ya 3 y'itegeko nimero 027 akarongo 2019 ryo kuwa 19 z'ukwezi kwa 9 2019 ryerekeye imiburanishirize y'imanza z'inshinjabyaha, ivuga ku mpamvu zikomeye zituma umuntu akekwaho icyaha, maze rwemeza ko ibyagezweho mu iperereza bihagije mu kwemeza ko hari impamvu zikomeye kandi zihagije zemeza ko Igabe Egide ashobora kuba yarakoze icyaha akekwaho. Umucamanza yakomeje agira ati, urukiko rurasanga impamvu zikomeye zatanzwe n'ubushinjacyaha zihagije ku buryo Igabe Egide akekwaho icyaha cyo guhindura inyandiko cyangwa gukoresha inyandiko mpimbano. Urukiko rwanzuye ko Igabe Egide
afungwa iminsi 30 y'agateganyo, ndetse runibutsa ko ababuranyi bashobora kujuririra uwo mwanzuro mu minsi 5. Simeon Stizo Muhumuza, One Nation Radio, Radio ya Diaspora. Iwacu Dignity Home Care. Iyi ni intaho y'amahoro n'umunezero yakirana ubwuzu abageze mu zabukuru batagifite imbaraga zo kwiyitaho cyangwa babitaho, kimwe n'abasazanye indwara zibasaba kwitabwaho by'umwihariko nka diyabete, kanseri, umuvuduko w'amaraso, kwibagirwa n'izindi. Muri Iwacu Dignity Home Care bagukorera isuku ijyanye n'icyubahiro kigukwiye, ugahabwa ifunguro rihuye n'iby'umubiri ukeneye. Baraguhuza n'abavuzi ndetse banagufasha gufata imiti neza no gukurikiza inama za muganga. Hari n'imyidagaduro irimo no kugutembereza bigufasha kuruhuka no gusabana. Ni mu gihe kandi kuko bafite abakozi bazobereye mu gutanga izi serivisi, bifashisha uburyo n'ibikoresho bigezweho bituma bagukurikirana ubudahumbya. Wowe uri mu Rwanda ukeneye izi serivisi rero, nawe uri mu mahanga wifuza gusazira mu rwakubyaye, shyikira Iwacu Dignity Home Care, urugo rwuje urukundo n'ubumuntu, aho wiyumva nk'uri wawe mu muryango. Niba wumva kandi wakwitabwaho uri wawe, izi serivisi barazikwegereza maze nawe uryoherwe n'ubuzima. Bakorera mu mujyi wa Kigali mu karere ka Gasabo mu murenge wa Jabana. Ukeneye ibindi bisobanuro wahamagara kuri 079 14 34 761 cyangwa se ugasura urubuga wa eshatu @iwachuhomecare.rw. Kirazira nawe uzasazana amaganya. Mu rwa Gasabo dufite Iwacu Dignity Home Care.